Пратеникот на Европскиот фронт Скендер Реджеп Изеди упати критики до обвинителството за постапките во случајот со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Реджеп изјави дека јавниот обвинител е во служба на владата и дека во овој случај од истрагата биле исклучени лица блиски до власта. Консидерој че jo vetëm prokuroria, por edhe gjyqësia në Maqedoninë e Veriut është çmoti e kapur. Do thot përfshirë edhe kohën e fundit dhe loja që u bë mes kryeprokurorit dhe kryeministrit për shkarkimin, jo shkarkimin e tij ishte arsye që kryeprokurorit të vihet në shërbim të qeverisë për intenca dhe qëllime politike. Ju e shihni shumë mirë që realiteti në ndodhin tragjike në Koçani është larg asaj që duhet të jetë nga një hetuesi e pavarur, pasi që njerëzit zyrtar të afër me qeverinë janë të lënë anash nga çdo lloj hetimi dhe merren masa ndaj njerëzve të cilët efekti të cilëve duhet të jetë kryekput politik dhe ndëretnik për fat të keq. На прашањето дали ќе се бара повторно разрешување на Коцевски по завршувањето на случајот за Кочани, премиерот Мицкоски со одговор. Ние како влада имавме став по тоа прашање, не би што да додадам повеќе на таа тема. По пожарот во Кочани, премиерот нагласи дека во услови на таква трагедија би било непрофесионално и неприфатливо да се продолжи процесот за негово разрешување. Инаку 34 физички и 3 правни лица се опфатени со предлог обвинението за трагедијата во Кочани.